kotak warna putih. Abdullah hanya pakai baju putih lah batumbok 8 baleh kali tumbok. Ndu lagi pakai jas bagai doh, nak pakai kopiah ganteng oge doh. Nak pakai sepatu apa namanya? Loka, sepatu loka. Ndu lagi doh. Apakah Abdullah miskin? Tidak, Abdullah kaya. Abdullah pengusaha, tambangannya Libya, Mesir, Yaman, dari Makkahnya bau kulit. Kaya bukan main. Tapi nyona namwa menampakkan harta bendanya ketika pesta perkawinan. Beda jo awak. Kalau awak ketika bergale, jo ame-ame tapi ja ame. Yang kotak-kotak kuning tu.